Uria ari boyfriend wa Manze wa Kibera ni arikitie kuhuruka. Ndeto ino irarekereirie ni Manze wa Kibera akiuga mwendo wake arakoretwo he murwaru kwa ihinda. Mundurume uyu arahurukire na miaka 70. Akenya mwena wa comment section makorirwo makiarira kaundu gaka ga kuona Manze wa Kibera arakoretwo akihikitio ni muthuri uyu mukuru, angi magikumithia ndeto ino. Hena Ceci wa Mbugua akauga 70 ni miega na kenya huruke uhoro ona nionete miago muno. Hena Lucy Kinuthi akauga ni kaharia maisha wega ni kahuruke uhoro muthe ucio. Hena Ezi Shiroro akauga what a shame. Hena Anthony Irogo Ndungu akauga kumbe they were real thought ni story ya jaba. Guku ni kwa mwangi wa mohoro gakorwo ngikwihoya na gitio kinene ukorwo subscribe thini wa YouTube channel ino.